Kumno perlok bero sa si pat ngap diang sob hai phi syakani ke channel jonga khasi tarka. Taminta singi nyeshat no da kanika jingta kapapang baha. Ani kadai kedok siar 10 kilo phila ban pendan kam da kedok masiru tinggal ai kanika dai ar shamat bahe ai shinrai ru khandian sa ai langbat kamlo ai shwatang khandiat kamlo sa ai langba uni sam ken saw uni pade udi dhania powder ai shi shamat dap ben ai bad uni u garam masala tang shikmut shamat tadem nang tapade insai khle bhai uni da philapor le em pinda khle mani rit shwa men miet kumni da de kadok masin da siar ru da fidan fridge bu hapok fridge finda shed step to best bha kani ngan mani rit tang shikinta hau kyungal aim phnyang khandian uni pade udi piat uwei bahe bahamo adu uwei bahe ba long shi khambe kumtu da phimdan bahe ai artli sdi bhau uni piat hadu bakandala long khamsaw mde tang ban shukalarong hadu bakandala long saw bha uni pade ude uren sun ing shi shamat dap ben ma ta king tang shi phang nai pen ing rayu tu sing baran sun mentapat ngin thap na tu kadwa bangila adap manirin sa ai khandiat hakatu kadabor hi pen khoi ki masala sakhle bhashwa kumne ta adam nang tapade sa stap no nai ai shu kamat I hi kumto hadu bakandal arnga tu ka tingin saya pet pekani ka kala arngat lon tementa pade ngin ai ki basic masala runga shu ai bit basic longka sup ban ai tu ki masala nga ai jira powder steng shamai une dhania powder shamai somarit steng shamai ai mlu ru khindiat namar menengi ai tan khindiat porba ngi maniret saking sipang sa ai pade sa ka pade ngi diban ai khambon mo mudre banga shat surwa kani kamde ka bashat surwa pe katni ka nga ai tika matnam kum tu phang 10 minute pe kani kala long sape sakadhania na lor te shanisha North India le ki shat bhakum ne long ka best bhate da bambat ka ja da bambat u ataru u best bha te sai persang mo perlok bani shat kumne ngatharai flayo jingmen toy hi perlok khobli sibon ba filai pe ikani ka video small bha like subscribe but share